Ena Yesu ya komu lo oro to mereto etilimo. Profetima aimora numuna embararo minenami. Ya guria orufaka andenangire. Lotorinako. Samaria wenenaki fo kamena lereko minoto gariri mikaro wie. Uto gariri mikaro ya ufendaito. Komu ya gariri wenena muki ya Yerusalemu uti ngotika fo erita o ngendami forikuya. Minanguya Yesu lo no oraito e amo yamu. Amo ki goina wie. Indo gariri mikaro kananu mundo ya komu ka lito no ya kafo no wainika windo yaro ya kofai timbito otomina ye. Indo kapene yamu. Numundo kiamba we namba manemo ya narafoneta namba kirami. Yamu Yesu ya Yudia mikaroti timbito gariri mikaro kofa ofenda ye. Lato ya kiamba we namba wa ya horito. Kananu mundo Yesu nendo ndito narafo furunami kamena andu merainako. Yamu Yesu ya lomuto nanefo rufaka lo ende nane. Loto wako lo enda ye. Eti lo enda ito Yesu kafo eti loto lo mami. Linate ya neta kofawa amwane girimbomo neta ya omundi angena wamo ya horiki kito no mame nangirai. Lotorie. Eti lito kiamba we kafo eti loto lo mami. We nambao nanefo monda furutena ye. Loto gene mane oto enambe. Lito. Yesu kafo eti loto lo mami. Nakafo monda omuna kofawa mina ye. Faifa wo, lito ya kiamba wekafo Yesu ka lo mami ya horiki kitoto itimbito wie. Ena itimbito uto kanundo monimo lo maindo ya lonora olamo we otigatura otia. Nakafo monda omuna kofa bina ye lo mai. Eti lo mato ya fakari mokamena ya mulonga ongendaito. Hamote eti lo tilo mamo. Ena amo ya melo fo muliti neto ya ukana yo payo wiami ya furo enda ye lotilai. Indo kiamba we yakafo monawa eti loto kolabi. Kamena yalo ya Yesu kafo nakafo monda omuna kofawa mina ye. Loto lono mamine. Loto gorito uto amo yaki indo numunaro lako ina minamo wenenara muki yaki gori kikitai. Yesu kafo etito neta wako fawa ya ototo Yudia mikaloti. Gareri mikaro itimbito uto minaindo ya neta kofawa amwarangirimbami ya kamenalere oru oroto pingi maye.